یعنی که یک شبی دوزانه در سرکش یک گله بالا میزنه. کی گناهگار در اینجا جواب شتین؟ البته را یک سوال با منطقه که همه را مثال اجداد میکنه که همین سوالا پاسخ بگیره. من زن دیوم میگیرم یگان دختری رنگی خودم خدا ترس باشد که گوسپندی به عقلی به تمیزه ایتو دمی یک سگ خوبه که تر بگو میره به بگو میوید. السلام علیکم دوستان عزیز و پادپیشکانی کانال بختیار تیجی. دوستان عزیز امروز درباره کسی که زن دیوم میگیره و کسانی که زن دیوم سیوم چهارم شدن نمیخواهند صلاح علیکم میزنیم و ویدیو را باشد تا آخران تماشا میکنیم. خواهرمان امینه نویسنده که اکا راست میگین یخیلوش عیشات زن دیوم میخورد. درباره همین زن دیوم بسیارتر برنامه کن. مردکا التماس یک فکر کنید یک کس خواهر تر همین خیلی استفاده بره. یعنی که این خواهر زیبای ما امینه بانو یک علم داشته است و فکر و عقیده خود در کامنتاریا گذاشته است. شما هم میتونید همینطوری فکر و عقیدهاتون در کامنتاریا بنویسونید. ما در همین ویدیو شما را میخونم و برایتان جواب میتیم. خواهر عزیزم امینه بانو گپای شما حق کسانی که مردهایی که از حق زن دیوم یعنی که زن دیوم برای معاش گرفتن برای کیف و صفا کردن میگیرند و اویلی که زن دیوم گرفته استفاده برده یعنی که رسخود به پدر و مادر رسخود به زن یکو میکنن و این را استفاده برده بعد مثل یک لطه میپرتوین و باز زن دیگه میگیرن. ما با همیخه مردها چی گفتنیم؟ همیخه تمار مردکی گوسپندی به عقلی به تمیزه ایتو دمی یک سگ خوبه که تر بگو میره و به بگو میوید. دوستان عزیز شیروی نر اگه پای ما خفن نشین برای که همه کاری شما دستوینی برای موژیکان نیسته. مثلا زن دیوم گرفتی ویرا استفاده بردی پرتافتی سمشه خوردی یک بیناموسی های برادران التماس خواهش میکنم که همین کاراتون را بس کنین و شان و شرف مسلمان را در زمین نریزونین. شیروی نر مدینه عمرова چی نویسنده؟ الله از شما راضی باشد. به نهایت سخنهای خوب گفتین. تشکر زیاد. البته ما با شما هستیم برای دستگیریاتون یک جهان تشکر. دوستان عزیز فوتسیتی نام شخصی در کامنتاریا چی نویسنده؟ راست گفتی بچم خداوند همه خیل مردا را جزاشون بتیه آمین. به ناموساشم بسیار رای دو زن نکاح کردن مردک شدن در کره یعنی برای دو زن نکاح کردن و او را تامین کردن یعنی که مردک شدن در کره میگه. بعدا نگاه کنین نامردا را خدا بزنه آخی کودکای آهی یعنی که آهی کودکان بیگناه بگیرشون. مقصد کسانی که زن دیو میگیرن از عهدش نمیبروین کودک دور میشوند میگه همین آه بول همینا بگیرش کودک دور میشوند زن دیوم میپرتن میروند و کسی که زن دیوم میتونه استفاده برده و میتونه تامین کرده ماشاءالله بهترین امتی پروردگار است. این را من نگفتم، این را دین اسلام گفته گه برادران خواهران عزیز و محترم ما. یک برادر دیگر من نویسنده است، خوب گوش کنین. من زن دیوم میگیرم یگان دختری رنگی خودم خدا ترس باشد. برادر عزیز و محترم ما خالف البته را هست انشالله پیدا میشوه. پیدا کشید حتما با شما باز ویدیو میکنیم خبر میتیم که همین مثال هست. اگر پیدا شوه نشوه مثال خودتون باز کفت و کپ کنین. کی گناهگار در اینجا جواب شتین؟ البته را یک سوال با منطقه که همه را مثال اجداد میکنه که همین سوالا پاسخ بگیره. البته را در این صورت کی گناهگار است؟ کسانی که زن دیو میشوین البته را با روزیگی زن یکمش و با روزیگی پدر و مادر یک شاهد باید باشه که همین را تصدیق کند و مردهایی که زن میگیرن شما هم باید همین کار را اجرا کنین. دوستان از مهربان من از همه شما احترامانه خواهش میکنم و هیچ یک که شما را من گناهکار کردن نیستم و این برادر گفته است که در این صورت کی گناهکار است؟ در این صورت هیچ کار گناهکار شامیده نمی شود
то мисол гуноҳ сар назанад. гуноҳ сар назада кира гунаҳгор карда мешавад? Аввал гунаҳгор, баъд гуноҳа кофтан дар корае. дӯстон, вақте ки ҳамин корора мекунен, илтимос накунен. бисёртар занакои азиз, хоҳарони апа ва модарҷонои меҳрубон, ҳаматона албаттара эҳтиром мекунам, на ки бисёртарин хатогӣ аз тарафи занҳост. беҳтарин ҳоли ҳамин дар бораи ҳамин хатогии занҳо як видеои алоҳида мебироя. дар видеои оянда бо диққат тамошо кунен ва иншоалло ҳамаша баъд мефаҳмин. бародармон Наҷиб камтар шӯхӣ кардай, ҳамира камтар гӯш мекунем ки чӣ мега. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. аммо баъд сози тинҷи чокади беҳтарин муборак гуфтае, яъне ки зани дуюм касе мегира муборак гуфтае. баъдан гуфтае ки шави дузана, яъне ки як шаби дузана дар саракаш як гала бало мезана. пас касе ки дузан намегира ӯ марда кам набудааст гуфтааст. анака ва дар қатори занако будааст. ина масалан тоҷикӣ карда фаҳмонда, яъне ки одамое ки қуввати корӣ доранд, қуввати пул доранд, метавонанд қуввати ду зана бигиранд, вале аз зани якум метарсанд. ҳамара таъмин карда метавона ӯ зани якум ҷоҳил мебироя ва аз дуюм зан гирифтан метарса. ҳамуноро ба қатори занҳо қатор карда ин бародармон Наҷиб. як бародари дигамон Абду нависондае ки чаро ҳамин суолҳои худатро ба уламову ба домулоҳои Тоҷикистон намедиҳӣ. бародарони азизи меҳтарами ма, и гап дар домулоам дахл дорад, дар ҳама дахл дорад. ин дини мубини ислом аст. и кори ман нест, и гапи ман нестай. ма чие ки омадагай ҳамро ба шумо гуфтестам. дӯстони азиз, худтон ақл дорен, худтон сабражат сакунен, худтон кортона мақсад пеш барен, ба меди ягон каси дига нашавен ки пешпо мехӯрен дар зиндагӣ, баъдан пушаймон мешавен, дер мешава. мардҳое ки зани дуюм қувватша доренду ва аз зани якум метарсен, ма ба шумоён чӣ гуфтанем дӯстони азиз? марде ки қувват ва тавоноии зани дуюмро гирифтан дорад ва метавонад, бояд сарлавҳа аз зану фарзандҳои худ дур набошад ва инҳоро на танҳо таъмин карда ва балки тарбияву таъмини исломию ва дини ҳозиравӣ карда тавонад. ва ҳами инорам ки карди тавонистӣ, пас ту метавонӣ, агар қувват тавоноӣ дошта бошӣ, метавонӣ зани дуюмро ҳам бигирӣ. агар дар ин суръат зани дуюм зани якуми ту иҷозат наметиҳад, пас зани якуми ту аз дини мубини ислом дур аст ва ин зани ту албатта ҷоҳил аст, чунки не аз худо метарсад, не аз пайғамбари ӯ ва не аз дини ӯ. дӯстони азизи меҳрубони ман, ҳаматона ба Аллоҳи меҳрубон месупорам. касе ки чӣ суоле дора, ҳатман дар комментария бинависонен ва фикру ақидаҳои шуморо ки нависонден, гапҳои хуб боша, ҳақорат набоша, дар видеои оянда комментариҳои ҳаматона боз мехонам. видео дар бораи занҳо ва ҳуқуқи занҳо мешавад. дӯстони азиз, ҳатман дар канал обуна бишен, зангулачаро биҷиқен, то ки аз видеоҳои мо бехабар набошен. лайкора мезанем, видеоро падилица мекунем, шерои нар ва ҳаматона ба Аллоҳи меҳрубон месупорам. худоёро мададгоротон.